Good morning everyone. Facebook Meta token ko mamang da isigi video ma sim gi ko ngasi numit 3-4 days ki 2-3 days ko de kya da sim gi nai su kaw gre adu gi video du da mayam si pa kan ni ko gi float ni fake ni sini hai ba mayam ma comment do lakhi ba da gi ai su makhata na create to gi da ne adu hai ba video create to one me to the 2000 rupees ki face meta Facebook ngasai ki face meta kano se kogi sigi se kogi kano se laisil laga thamoi ko si kogi kano ne coin market cap Facebook metaverse ko hai ri se ine laiba lising ani gi low da ingom da fangi se 260 ko 260 crore muki sang se numitu da ingom da fangi ko 260 crore mukto ngasi gi price da la kan da pedi hoji hengalai siga ngasai morning angan badadi sidagi mu helami ko helamba matam da 14000 muki sang lai adu ga i kamaina zone dui noi ne tor kan da ngarang angang amana ingom da help tore to sana han bai na ngang amana ngasi morning da su ma mu phone tor me sign tor ga sir ngarang gi khone zone ba ya da Facebook metaverse to sida zone ba yabane hena ingom da hai ko aduga khoini tawraga ai gido zone minare ai gi just lising ahum gi khaga thamhawe aduga atai makhei loin thado khare ko na adu Facebook metaverse se ai gi wakhan da hojik phogi oina di fake nate ko aduga kano nate ma hojik koi trust wallet ki manung da leiba zone ba loina yai to amna surprise ne koina meme coins lawraga thamiba trust wallet ta thamiba mayam se hana event ai isamakti trust wallet manung da sana zone ba jai lei ba jai ha khangam de lei ba di yai pancake swap tagi zone ba di aina pancake swap tagi try to bu sunga yaram de ko adu bu ngasi anoba maina kadai dagi khangai no sana han bai ba angang kin ingom da ko mateng pangbi daga pucoin haina ama pucoin.f ko pucoin.f se sigi through da koina aigi lairiba coin macha mayam koina token da lori ba sing se loina mak sell to ya bagi chance to phangi ko okay adong sa gi sigi pucoin hana se kadai da I website ta sang ga lodira hai ba ko website se da gi sang ga lor ga su yai but koi kai dawni agi wallet ta connect to bom da ka ri ko si da wallet ko wallet connect si da trust wallet and metamask layer wallet connect si select to connect to bu mi ya gani ko adu hena nungai ba aduga koina koi da hena safety and security fill tawbagi haragadi sigi pucoin.f file sigi url se to ge trust wallet ki manung da sang biyo trust wallet ki manung da sang ba matung da trust wallet ta khoi gi df5 ma yawri natra ko trust wallet ki df to adu da sang bi raga ko aduga mathak ta khoi gi search or entry website url hai bagi mafam da si type to biro aduga visit to biyo visit to rakan da sigi page simak lakani sigi page se lani si page se la kan da swai sida connect yarong gani ko connect se makham center swai da sum thorok pani adu connect to rani koi connect to ro matung da trust wallet metamask aina any connect to ning ba kano do to ba ya gani natragana wallet connect sida sang ga su wallet connect sida sang kan da akoina karamba wallet ta connect to dino haido adugi magi selection ju pirak bane choice ko to sida gi scan lai se si oidi ai hujik agi wallet connect to bu su ya gani ko agi trust wallet na sigi kano se kogi QR code se read to halaga trust wallet ta gi connect to bu ya bagi khudong sa su lakani ko adu से कनेक्ट तौरे खलसी को जस्ट आई एकदम ट्राई तौर के को मैम आई ट्रस्ट wallet की कनेक्ट तौर को याबरे येंगे ट्रस्ट wallet की QR कोड ओ सी QR कोड से रीड तौर का ट्रस्ट wallet कनेक्ट आई नंगा साइ सेल तौबो न ट्रस्ट wallet की डायरेक्ट सेल तौगी बने को मैम अदु सिदा कनेक्ट तौबो की से QR कोड रीड तौर का कनेक्ट तौबो याबगी खुदोंग चाबा से लेरमगनी को adoi hoji se yengaroge sida connect tawrasu yagani aina haining se mayam da duga to pamna ngasai gi khoina select
wallet to aduda aigi mobile dagi aigi trust wallet ki manunga sangaga ko trust wallet ki manunga sangaga ai kedawni ba df ta sangaga mathaki phagi search or enter website url haibuda pucoin.app se hapiro ko pucoin.app se haba matungda ko adugi matungda akoina udise kaino harigadi asagi hogi kino se ai connect tausilaga jingasi ko metamask tai connect tausinsi metamask ke kino haba thambani ko just sisu kino ni maybe 8 no unlock am tong se ko ma'am kari no ya dai se password la le hai ne oho connect ya gi dare ko isa on te connect se kari gi no yeng ado masai gi di kano du changsil la kan da khoina from haiba mga to haiba mala kani ko from sida khoina sangaga karam badagi kano tawdino haibdo ko from sida ina aigi face meta do select tawbirani to kadai da chalani ko pancake shape ta shape tawdu ko samani ko to sida na ina kadai da chalani ko to sida I kano da sangani ko gi aigi bnb da convert tawninge natraga ni ani atopa mada ko do bnb ni hena kaman loi natra bnb da ka kano tawthwe khallasi ko aduga swap tawraga yagani swap tawbudu da khoi bnb ki khoi smart chain ki charge khar lawe 65 rupees ki sang da ko adi 0.005 la 0 hum wala 1 adai sang da kano se logani ko aduga swap tawbu matam da ngasai ki face meta do ko face meta oi ba yai ani agi token macha macha sing sida amadum oi ba yai ko adu yam laina sell tawba yabagi khudong cha ba se pucoin.app se sinaraga yai ko me ado ai gi si kano se video oina mobile dagi sem ge tawbune ado hojik se trust wallet se screenshot lobu su yadre ko one time sign nong magi aduga topamna magi screen recorder tawbu su yade ko adu nai direct si se lakpani ko me adu kana gumba si se hojik su maman se sum hingal iba male magi maman se tar aga ko hojik si haigal si haidrak ko su yari natra haidrak ko do ngai minaraga mu lawraga aduga trade tawba yabi khudong chaba adum phangi ko pucoin sida ntra magi price chart si jing minasi ko me price chart si sini laisi hana kada wai da leira manu ying hojik na sai dani adu aina kano lawba matam da di yamna hongna phangi ko aina numit video sem gi banu mito aina video sem gi numit se yam sida ai sida ying se video ma aina di sem gi bani kari numit no isu ningsing bangam dre facebook metaverse ki video ma ko ai riba video sem ba numit tu da numit tu mak da ma se listing tawrok ne khoi kano da coin market cap ta yo coin market cap to the listing to go ina karam ba coin se lai chain to ro khudak ta mayam da kano thadok ki bane ba so ina coin ma coin na lai ha ne ko adu gi coin du ne hojik ko hadi yuan ba lai ba su yai yuan ba su yai ko hadi trade to ba ya ba gi khudong sa ba lai ba mongom da facebook face metaverse live ta sakiba okay sida leire ko ma'am sequence ne sequence ina kari numita sem gibano video du sida sum yawle na ra adu sigi coins ne sequence kari no kamai tawga leibano kadai dagi leibano sigi video si yengbio aduga kana gumna loning ga su hojik magi down lai se asise hene down lak pa ngai bio ko hene down lak pa ngai bio aduga deeply down la ba matam da khoi leimina si December 14 dane ai si video seng bi numit ko ai December 14 da leibane ngasi December 18 ko adu
14 2000 rupees invest tꯧरमबदुना asi 18 da 14000 yore ko iti magi increase tꯧरबगी कनो दो अदुगी मतिक यामना तौरे दो मैम स्वाइदा लोसिनजरगे को अदुगो कनागुमबना हाइरिबसिगी खोइना हजिक लाइफ तौरिब कनोसे यदि कमाइना जोंदुनो कमाइना लेदुनो हाइबगी कन्फ्यूजन लेयरसु खोगी WhatsApp की ग्रुप लैगो WhatsApp ग्रुप त कंटेक्ट तौबिरो अदुगो मखा इगी सिगी वीडियो सिगी मखा दसु कमेंट दम तौबिरो आई दम मैम द रिप्लाई तौजरके को अदुगो WhatsApp ग्रुप त क्वेश्चन आंसर तौनरगदि अदुनि हेन बेस होय करिगिनो हारिगदि करिगुम्बा अइना कनोदा अवेलेबल ओइद्रेगसु कनागुम्बा अखंगबा अमन दम मैम द आंसर पिरकनी